Zašto ste danas kada je ova akcija? Pa ovako, na inicijativu naše druga Delče došli smo u Veles iz Skoplja, a u Skoplju smo povodom 60-godišnjice zemljotresa. Akciju obavljamo 7 dana od 23. do 30. I obzirom da tamo imamo posla, ali imamo dosta drugara koji tamo rade i ostali su, onda, kažem, na Delčovu inicijativu smo došli ovdje da očistimo krug bolnice, da pomognemo malo, jer vidim da jednostavno ljudstva nema za toliko, a obzirom da smo akcijaši i kao akcijaši pomažemo stvarno drugima, eto, da kažem, voljno smo došli ovdje i s namerom da koliko toliko očistimo krug, tako da to je toliko za sada bar. Do koga kini budete gosti vo Veles? Pa nećemo dugo se zadržavamo, mislim da ćemo negdje tako do 11-12 sati čisto ovako eto da damo svoj doprinos eto tom čišćenju kruga i nadam se da će nadalje da se koliko toliko održava. Sad, na nama nije više, mi smo svoje, da kažem, dali, znači svoj doprinos kao akcijaši bivše Jugoslavije, jer smo tu, ja sam iz Jagodine konkretno, Dejan Krstić, evo to je drugar Sibin iz Niša, Nišlije, vaši Makedonci ovde normalno, tamo su ostali Kikinđani, Smederevci, Aranđelovčani, tako da i Bosanci su tu s nama, iz Vareša, iz Breze. Tak. Da li će продолжите od Velesa neko drugo mjesto, neko drug grad? Ne, trenutno ne, možda kasnije, ne znam, Sibin je tamo Ohrid, tako, ako bude oko 20. ali dobro, to je manje više... Druga vrsta akcije. Da, druga vrsta, ne kao u Skoplju i ovde, ali više čisto kao neki akcijaško druženje i provod. Ali uz neku akciju, čisto obavljanje nekog čišćenja kruga, tako. Vi благодарам много.